kublai pi baro shikatup kubor jongi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka sni kilong. Saus paklur tengka yok kamegalia ban penklan yakidam hakajela. Dan kam kerki kawe kabut kawe kabor ong u Dr. W.R. Kharluki MP Raja Sabha. Dawa tulop yarangkat briu kinong shed midday meal. Ban da kemensi berhem pediang communion shis pak sau pungut ki hebret hanongston. Tebentang ini apa ki kubor ki bakam benia. Kami kalayo hadu saus paklur tengka na kebentaban penklan yakidam hakajela balatip kum kadam Rehabilitation and Improvement Project DRIP kabala bay tengka daka Asian Development Bank. Haba pentip yakani u menteri ketenat boarding badairu sembut menteri rangba kajela uba preston tensong ulayat hu ba lengba kani ka project kinla ru ban penkut wat ikidam ru ki badon hakajela badru ban pentrekam yaka DRIP project hapo ki hydroelectric project kajela bakentup nadu kapung umyam ka umtrau bad ka leshka shu ulayat hu ru bakajela hakasin ka baningkong kala pendan kam menta yaki kor ki borja kari Japan ban penmi boarding na ka Ganel hydroelectric project ka badon ha West Garo Hills district Saus pak point something crores nak benta bangin ban maintain nang ta bangin penklan bangin lek kitu ki program ki desiltation kini kitai yakini ki dam jami ka bakon tup ko mau pi ka dam ki thi ki wa utro nang ta kateka leska te kumba round saus pak lur te menta ka tender process kala sedang aga banga kan meskem kini ki benai ki kendet benai ki banwan tinggal ayo ban ya kotenda don ki teknologi mod ki machinery mentakum ketika kanal project mentangi ngisim napo Japan ki machinery ki den napo Japan ki ba la certify hiru lemba ka Ministry of Power ba the best machinery the best company is Japan ya kata ngilek mentai ka kanal project te kata kala don lepa de nak daw mo pi menne bangi keren badu new minister kalong ba kejing keren jongi kalong kumno bandon ka kenja exchange program but kini ki technical expert jongi ki professional jongi haga baki kinwan chane mangi ngile chati kena mangila banang improve susu haga ni kamta pi ong ka road sector ne pi ong ka power sector ne pi ong poro ki sectors ka bangi kwa banya don ka combination Presiden kan National People's Party NPP u Dr. W.R. Kharluki MP Raja Sabha haka jinge kendu bat kilat pathai kubor dangshan ula ong ba ka than shatei lammi ngi kari India ka don kam kerke ban sandur bat ban sei ka we ka bor jingya teli khnang ba ka perthai India ha Delhi kan sngap ya ka sur jong ki pat ba bat kinong yalam nakani ka than u Dr. Kharluki ula ainuksa bahadin u Professor B Pakem Kanehu kam shamlayo shu Vice Chancellor na Meghalaya. Wat ladang ila don buon ki riu start bat riu shampang ban shimti yakani ka shuki hakani ka skulba. Henry ka sorkar India hadelhi kam priang bat kam itu khmat iki na maria kani ka jingdawa kalawan tang na Meghalaya. Kumba kalong menta amdan ki sengsan hima hakani ka jilla ki bala ban tesong ban lum ban lang ki nong yalam na ki we pat ki jilla kani ka than. Deitang ka NPP kabadon hakabor kasam bat kinoyalam ki bala banle yakani ka kam bakerki kapor kalapoy bangidei banyateli ka we kabut ka we kabor khnang ba ka perthai India ha Delhi kan sngap yangi ni seng ya ka NPP halor ka nong rim pengikwa banwan ra ya jingi teli jog North East bro ka we ka tugas ni haba interview yang ha North East live ka jo ma ka vision ka jongi kum ka NPP ki ong one voice one North East ngai Delhi tang ke kam Vice Chancellor ke bangila dei benjo menta na do ongus nem ban san house nem kedap kani hu idang yo tang we belong Vice Chancellor Profesor Poket ni don ke brero ku bla biang pura benjo hari ke Delhi ke skap ni bale bangila tang marwe nem khlia lada kum ku betemu ke NPP bangin yo kan pha khatsan khan rewut ki MP nagri ka thain lam mi yong India logi ngang ong ki one voice one North East we go to Delhi we demand different voice different North East we go to Delhi to beg hado menta we are begging from Delhi
is high time bagi priu jong is ke tain lam ini bagi kendit ben riu bamdaya ban yasun surut pramangi phang tu phang ni bani telilang bangin dawa na kadali. Kini kot ko all jantia Mid-Day Meal Workers Union Joai kila penlong ya kajing dawa persha ya kajing ban ke sorkar India bat sorkar jela ya kinong shet ja Mid-Day Meal bat kinong ya rap hakasat ka kling haki school keleng ke jela Meghalaya da ka ba penlong ya kajing shat tangan benta kasngi Hamadan Sports Club Shillong nadu kapor khandai baje menstem hadu kapor san baje janmit. Kini kot kene ke union kila ya thu pat ba hadu menta ka sorkar ka siu bainong ya ki tang lai pho ar tengka hakashisngi kat ba ka kampat ka dawai ki bantrei hadu prakenta shisngi haba ken lang ka tulop jengki ka kot tang 1000 tengka shibanai bat ya kane ka tulop ka sorkar ka siu tang arsin hakashisnam kinong shetja bat kinong ya rap haki kampen kre ya ka Mid-Day Meal jengki khna school kilo ongru ba hadu menta ka sorkar kampat siu ya ka tulop na ka benta ubnai naitung arhajar arpuwe hadu uyayong arhajar arpuar. Katba, yaki tulop naga benta ujemang menta kasnem ka sorkar kaladep siu. Nalor kata, bon ba kinong shed bat kinong yarab penkre Mid-Day Meal kimpat yo yaki tulop jengki naga benta ki lai banai balala. Jongi kamtam hangi Meghalaya ngim jumelin ban sha thangan. Kan olay menta di gilong kemi ki haban sha thangan. Kane kadai kadak ka baga sorkar jella ga jongi bat ka sorkar NDA bayalam the Prime Minister Narendra Modi baru Chief Minister jongi kon sangma kapan iba kadak ba kimum berom show ya kilong kemi ke jongi balangi kadan gumta namar baka ngi ya lenti kane manhakane ka strict jong April nusma harjar afwar ngila ya ay ka representation jongi langba governor show Prime Minister Narendra Modi ban karpad yu batika sarkar ban pankeu no ya ka honorium jong kimi de milkong kabakila sedang nado usnem arhajar ar Meghalaya kibadang yo ya ka jong kelai benai last November usnem arhajar ar pawai hado benai March ki seu lai benai dang mensisngi dang sengi thok deng ki yo kajala Meghalaya makiko po jala ki yo ya ka honorium ka basa pending dang hado ka Friday ka wanlang baga bang account Tapi kita ke badan pat hakiri 50% hapo ka thalaskan bas kalaskan belok hadop menta kimpat yo lang ba thru bank account lang baga cash room pat yo te kane kami ro ka jingkali yang ibara balai sano kane ka 10 crore corpus fund Kumshi benta ban rakhe bat ban pensa jikan mau buram ya ka lengkho dap senam balai pho jagari bhoi district nadu balayo eka district Bapura kata nadu ka Sauterik ubnai jelio khat khandai spak khandai pho ar Nakaliang ka Ribhoy Dorbar harengkat ka jingat Trelang, bat ka Office u Deputy Commissioner Ribhoy District, bat ka Office u District Sports Officer Ribhoy, kan penlong ya ka jing rakhe lingko dap snem jo ka District, ha ka Sauterik u banai jilio arhajar arpoar, ha District Library Nongpo. Habakran sekilat pathai kubor, lengba u President ka Ribhoy Dorbar uba Arbi Shadam, ulayat ho baya kate ka jing rakhe ya ka lingko dap snem en penlong ya ki program baper, Bat kata hakapor hendriu baje menstep en penlong ya kajing Yakob mare marathon lani ya kabala tip kum ka Ribhoy run arpoar bat kaban dang nado na St John Secondary School jentru kut SC chekinong job kenthop yaki kenthai bat shenrang bat hakapor khat way baje menstep penbut bat da kajing rakhe ha District Library nongpo hakaba en khot yaki nong ya lam juki kunhun baper kibadon hapo ka district bakinya wan don ban hakate ka sngi kerpang jong ka district Te kane ka function kalong sisa kadai ka kalat yangi begini yo banle burong na kabanta kini ki bangila jer kerteng katkum ka feel ka bakida nimla banlen baya ka Ribhoy district ngilayo laikus na menchua haka Sauterik jong Jun siajar kendai spak kendai puar klemda kledru ya u doktor di lapang ubah hak tu kapor ulong Chief Minister jong ke jela ke jongi badai hak kapor jong u bangilayo ia kan ke district bangi ngeskan boleh ulong lemru badi ibala dan menta hak jing no kamet badru ubala bu ini ia kan ke lat ngini yo hala ke jong ke district boleh unkur kulang ya i unkur ku ya ke district berokawai bat kam tam ya ki nong song jong ka baro Hak
Hi ublei arpokandai tarik ujemang ha parish St. Peter's Nongston kabahap ha gajelan yam Nongston Diocese hadu spa sau phongot ki hebrit shinrang bat kenthei kila inkre baha lengba ki jing hikai basani la pediang daka jing rehem bat jing sim kani ka jing kemen jing rehem bat jing shongshet ben sim kalapur amtang hakini ki hebrit henrei ha ka kenhon balang Catholic baro kawe nadu ki lengdo ki kemi ki kpa ki khun samla bat kinongket kam joka parish bat diocese namar hakini ki ars namtam ki pat riunget ki lapun bat set up tang halade nakadaw joka jing taplup jokal air klam covid-19 haka perthei baro kawe menta baka jin haw le air klam covid-19 kalakun ki pat ba kristan Catholic joka jelan yam Nongston kila mi pat ba ban shimbenta haki mas bakut haka ba kini ki hebret kila yo pediang ya kamet bat kasnam ujisu haka sin baningkong haka jing emjongki Baru akibat Kristan Katolik kila mat ya kajing kemen mensim kaba amdan bala ban batai daki ketien briu. Hakani kasi bakrau jaga balang Nongston usok blay Paul Lingkot SDB uklit noyalam ka Shillong Province jang kaseng reuniam solution jang Don Bosco ulalong ukongsan hakajing kenyamas. Lasenran rengkat lang da usok blay Marius Tongniba uparish priest soblay Roland Karkrang bat bon ngut kiwe pat ki soblay ki bala poisha kani ka lempung mani blay bakerpang Wang kuno dah make sabio, kata orang nyus nak. Wang kuno. Tim nem. Wang kuno. La. Kaya yap. Banyak kepala. Pop. Boleh sebut. Semen siap benar. Sawan saya ngasih mau la kayak bannya kepada pop agasi kepada kong bodong nek sabio yang jisu kerta menyo dan rima dan kenapa lewat go jisu ngatwa banyak dok bannya kepada pop nama ngatwa pandan ringkat batme nama jami laki sebenarnya Bidan happening dan waru bangan happening baru mau ringkat berbeda. Kata aku donik sabi terang ada kata. Nah tak kedau, kata bakat saw, donik ulai do nagari kepertai. Dia nampak. Dia donik sabi gap, kata bakat saw, benda udon happening. Idan terima yuku benda baru buat.
kubor no phaisni la penong ru ekajinyat procession kan mau burom meka Maria Thesoti kekemi ublei hakabaki pat belien kilaya bod eka durmot jongka hakilar batkidong jota sornok ston. Yakani ke durmot jongka Maria lara menshis pas na menshwa haka arpu sau tarik ujemang kat kendai spa ar halat umkra shilong. Badaki tugi kubor ngilapoi shukabakun tar hadu bangin dia syambiang kublai shibun.